mbanza mwitwara iby'Imana y'umutima none uyu munsi mwishengero umusajja mugore y'Imana ko n'ibyo byose byatunganye umuntu asajja ajya gusenga ariko abonye ikibazo ari Imana sukureka asanga kigira mu munezero kigira mu byawe ibyo gusenga ashira hasi ariko ikarabuye mu neza wasanga mu byo mwita mu bitanye wafunya ko ndawe yuko bimana neza ko igitaro cy'ikiraje asaho rero cyo kundira ko z'Imana ufasha urahakuka aho niyo usenga rero ariko mu gihe rero maze ko yuko bibereye amahoro kimeza byose birakwiye ariko mwanda kubiri ntaje handoreshereza atari kumara senga Imana duka ufukame senga Imana bose n'uzobirongera reka turabe Mariko yetoraba ubushobozi bwo gusenga Mariko igice cy'Icyenda umurongo wa 14 turaza gushitsa ku murongo wa 29 baza gusoma tunyabutsa ndiza ko mwahabonye uko kuba mu gitabo kabiri Mariko 9 ura ku murongo wa 14 gushika ku 9 ariko soma mu izina rya Yesu akiza umuntu arwaye intandaro bariko barashika abigishwa babona ishengero ryinshi ribazimuje n'abanyabwenge byanditswe baharira nabo uwo mwanya ishengero ryose rimurabutswe riratangara rwose barukanga baramusanganira baramuramutsa arababaza ati mwariko murabahaririza ibiki umwe muri iryo shengero aramwishyura ati mwigisha nari nakuzaniye umwana wanje yinjiwemo n'impemu y'ikiragi ahimufatiye hose umutubura hasi akabimba ifuro akasegenya amenyo akagenda ashira umwero mbarira abigishwa bawe ngo bayisende irabananira arabishyura ati yewe abiki gihe mutizera nzogeza ryari kubana nawe nzogeza ryari kubihanganira nimumunzanire baramuzana iyo mpemu imubonye iramutegereza cyane aratemba arigaragura abimba ifuro Yesu abaza se atamaze igihe kingana iki bimutera bityo aramwishyura atuhereye mu bwana bwiwe kenshi cyane imuta mu muriro no mu mazi mwinshi ariko namba hari icyo mushobora tugirira akagongwe utabara Yesu aramwishyura atuvuze uti namba uwo bishobora erega byose bishobokera uwizeye se w'umwana aca aturika cyane ati ndizeye fasha kutizera kwanjye Yesu abonye abantu bawirirana biruka akankamira iyo mpemu ihumanye ati yewe mpemu y'ikiragi kandi ipfa amatwi ubwanjye ndakubariye muvemo ntukamugarukemo ukundi irataka iramutegereza cyane imuvamo amera nk'uhwereye bituma abenshi bavuga bati arahwereye Yesu amufata mu kuboko aramubyura arahagarara yinjiye mu nzu abigishwa biwe bamubaza biherereye tweho mbeko bwatunaniye tuyikwisenga arabishyura ati bene ijya kuvugwaho n'ikindi atari gusenga no kwisonzesha aha turumvise neza ingene Yesu yagize ku mwana turumvise ingene ishengero ryinshi ryagiye rimukurikirana turajya hari ibitangaza Yesu yagenda akora ariko rero turaraba hajya abantu bose usanga banezerwa n'ibyiza gusa ubwo ukaraba umwe Yesu yagiye gukiza umunsi w'isabato hari abantu bashobora kubona Yesu atagukiza umuntu turangira uwo muntu atagukiza umuntu w'isabato ntibanagira n'akagongo bavuye bati nari umuntu ko nakitse ko abazi igihe agwaye ko baje babaza nuko akizize umuntu none aha naho rero benshi no kuba batangara bakaza gushengerera ubona ko babisubiye bari bamusengera bikananirana ariko wewe yavuze gusa yamusengeye ati ndagufasha ndagutira mu nzira ya Yesu Kristo bonyene wamana cyakira anokaje bati izi mpemu mbi ntakide zikuraho atari gusenga ubisonzesha bone umunsi w'ikarabo mu ishingiro ryacu kugira ngo roho uti fata umwanya n'amasasu nawe ari kibazo
icyo kintu cyageze kumva ko kera kandi kera igihe cyagiheze baza muri korali bakatubwira rero wa gatandatu bifite umwanya kuri imbere y'Imana uko ntaganya azo bisubara amasaha kinani wumva ukamenya ikintu kigoye cyane ariko wumviye ntuzosubira kunesha utagiye ngo ukore ufate umwanya ukwiye kujya imbere y'Imana kuko misanzu abana bacu tuyaga none kugira ngo umwana yego ubwitse umuhaye suka atakakugira akagusaba akakwegera papa cyangwa mama akakwegera akagusaba none nawe Imana izosaba gute izoguha gute na uzoheye muyegereze Imana nayo izobegera yumva mu Imana tugiye nukuvuga umuntu wese rero akwiye ko amameti none jewe kuri muganga bigene neza cyo genda gute ntandi yabishwe kurondwa atari kumaka hano rero bituma umukristo ashika intege mu gusenga hari ibintu bituma umukristo acika intege mu gusenga hari cyambere hari aho bivana n'ugutekeranya kwawe mu gihe umaze kuba uri kuratekeranya ugasenga Imana ukutekeranya nzoshobora kubishobora gato ijambo ry'Imana rivuga iyo musaba mucyamwiza neza ko mubihawe nacyo wese bisezeranye adusera musabe muzohawe murondere muzoronka azosezerana duhaye none nawe uragiye urafukamira senze ko gukekeranya ntibisuri nawe dusaga bese babiguyemo basabihemo ariko kuvuga ikibanza cyatumye wowe utisugwa niko bwa mbere wasabye ukekeranya hari ikindi gituma umuntu atisugwa hariho bivana mu gihe uzobona utisugwa mu gusenga kwawe hariho ikintu kimwe cyangwa muri byinshi ubwa mbere y'ibyaha kugira ngo ushobore kugendera n'Imana niyo Imana ishobora kuvura mu bibazo byawe uko bwawe utihanye ntushobora kuzokwisugwa ngo bandakubwira aho bazogusenga nawe ugafite amangaha ukabuze yuko utihanye uzokwisugwa na banza wihane wiyambura ububi bwose hamuhejeje kwiha weze gutunganya ubone gusaba kirema ndagereye burero niyambuye byose ntakimfa nawe turanye nishobora gutanderero ntabariso tubiro cyo genda neza nukuvuga mu gihe umaze kuba ufite ibindi byaho ugenderamo mwanda kubwira yuko hajya imigenderanire n'Imana yamaze guhagarara hari ikindi gituma udosanga utisuku hari raporo y'umuryango ugasanga umuryango wawe bitagenda neza ugasanga umuryango wawe wo mubakanye ari uko bitagenda neza iso gihe ndabubwira Imana yarabagize umwe none uyu munsi nawe urakora iki uriko umuhinde igitego y'Imana nuko Imana ntizosubira kukwishyura uzi mu gihe ufite imbere y'Imana raporo y'umuryango wawe akiri umubakanye cyangwa hagati yawe n'ababyeyi bawe cyangwa hagati yawe n'abana bawe banza wiyambure rwose usigaye n'icyo gihe rero uvuga iki Imana idashobora nawe hari ikindi gusaba nawe musanzwe icyo mutima ngo atwaye musabe wawe urasaba ukuvuga urasaba neza ugasaba ushaka gusaba ufite ibindi bintu bangikaniye ariho usanga kese kunda gusenga wewe nk'ubu ufite ikibazo uri mu wafukamye fati uragwaye sibyo uragwaye hatararo umusabe Imana umufashe ikintu mugabo uswati Imana fasha uko yamurima yanje hamwe baba sima banyi numva kubaho wamaze gusaba nako wewe uri kurasaba tumbereza neza uko Imana igomba yusho gusaba ukikamye tumbereza neza uko Imana kutongera ku masezerano yawe hamwe wese adashobora kusokwera basanga basaba nawe kandi umusaba nawe kuza kuraba none aha ko ngiye gusaba Imana imbere yawe gutunganya imbere y'Imana ndeye hari ikindi n'intege nk'umusenga rero utaba twibwira intege nk'umusenga umunsi abantu benshi bakora senga intege cyane uko kimwe bafite intege usanga umuntu agiye agiye gufungura aragiye gutara kuryama agize senga wasinga cyasinzira itorika cyane namutwara mbere ikamutwara n'ubwo yose ntiyanahitije aho umuntu mu ntege umusanzu nta muntu usenga usanga abasoda kuko ibarisi kumukristo niki n'amasengesho nukuvuga rero nta musoda asura kugwana kuja ku rugamba ajyanye utegereza gukora iki ukama kumani usenga Imana yawe kandi zo kwisura nizoshaka gusenga weje gufungura amaze kujyama usenga wewe kwameze kukweza akareka usanga wasinziye nana nyumba mu kurasa ntukibazo ko ntiwahigeje uza gufata umwanya ukwiye ukaza imbere y'Imana Imana imusire ndaje gendaje gusaba kandi sizo ngaho utampaha yisuye nukizo kwisura kandi cyane cyoce ntukekeranye umuntu wese bakekeranya uyu musozo yagiye ngaha
icyo gihe kubera ko mu ntiga yishigwa ugasanga abakozi b'Imana bose yarabamaze bose kubera ntigeze yishigwa kubera kukekeranya kw'iyo bazi kukekeranya mu mutima wawe umenye igenda ndasabye kandi ndeza kumpawe hari ikintu rero kinatsiniki cy'imyanya mike myanya mike nayo irashobora gutuma umuntu akora iki yashobora gutuma umuntu nawe nyene adashobora kwishurwa ku masengesho yiwe myanya mike witwa iki byawe by'Imana ushyira hasi uyu munsi wasanga ibikorwa by'Imana wabihebe uyu munsi abakozi b'Imana barararika uyu munsi ari ibikorwa kanaka uyu munsi ari imisoro kanaka ukayifata ibisanzwe ukwiye gukorera Imana kuba kwiki no kuvuga Imana ukazoyikorera kubona ko kwiki ukazoyikorera ko ubona ko ufise umusesekara nayo izo kurondera mu musesekara mu byo byaguhaye icyo uzosanga n'ibyayo wasima mugakora mu nabiyoboye kubera Imana ngomba kuyiha muri bya bindi bari kumayiha mu musesekara uyu munsi abukaraba ngaha mu isengero nyabuze abantu gusa uyu munsi wasanga n'umusoro wo kurusengero kiruheranye rero uri mu isengero hamwe n'abantu basanga uyu munsi umusoro wa 2005 nkunda kubwira ayibwire ngaha ahabusaba ibintu twagiriwe Imana yaraduhaye uburyo bwo kwiziganiza ibisibo Imana yaraduhaye two turategura akazi tuzosanga mu ijuru nibikorwa two turakora ngaha uyu munsi abantu benshi uzangwa imisi yose ngo namahera uyu munsi bibona nayo bose batoza amahera bagomba kukura aho gusaza amahera bakwaha bagomba gusigana mu ijuru kandi ugiye gutanga ureze ni kuvuga iki naho ugatabo kinge bambone kinge nta mwarimu abone ko natanze umusoro ukaza ko bambone ukakora gusa bavuga ko umutima bikunze naho umufise fisi mu bitanga tonyere gusa mukora ngifisi yatanga abaye Imana nese ubwo tubwigagerese rero je natanze ure nanje mpatwe nirigo ngo ndabwire ariho umumama umugara yego nababyeyi babiri barafise abana babiri bitwirana abana rero umwe aratunze kabisa afise amahera mu rwego afise amahera uyu nawe barakenye cyane rero watunze rero ari umudamu akunda gucumba hariya buba muhariye yagiye mwebonesa bisi kucumbe rero ukamenya tukora iki tunzanira nande uwo nawe ikeneye amakusengero akore ko Imana amudamagenda aracumba ubugari acarabuka umwana kimwana ntwarira kwa mama naga wa mwana cyutwara wa wundi yagize gute wa mama tashi mwasanga amarobe bapanze nyuma bamuhagiye yashisaje tuwese turakuzugira neza hama rero wa mama wacumbuga rero zero kwaza wa yate mama naga gawe ubuze wakumbise gute no makamega kari katoze ateka je ntabwo nabonye bagabo aho ndubaye mama naga bazobati ego je nawe umwana azana atugemurira ngaha ati yajyana nasenze Imana ndasenga Imana twede tubyumuze umba kure ko kigora fata kagiro fata kudoga kuba Imana isamuga mugo kanya kumugishije nako tukubye yamutumye ayatara asho musi abana bare banezerewe bose bahaze kabisa namwe rero nukuvuga rero ibintu bimwe ngaha usanga muriko muri imigisha mukayima kweri ibi bikorwa mu nabikora bategura ngaha nimwe bikora munezerewe iyi misoro mu babari babati nimutange bana yiwe ngisagire ngaha aho igihe no garuka sanga yose muzamara maze mabishusho nibi hose zo bineze nibitibo mwebwe bwanyu ko muri tegurira mwebwe yumuna amaze kwasenga Imana atiyumvira mu gihe ufite nyinshi yo kuzibera Imana utabumva ko mwirara kurongora akagufasha akakwereka ikintu gikore nico gituma uzosanga abantu benshi ngaha ngo ndanyanzo uzosanga mama isi yose bajyaye ugasenga isi yose uko basenga ntimwishurwa kuri musaba nawe nanye tutugiye gusenga kudasiye umuntu wese rero atona uruhande rwiwe arimo umuntu wese atabona intege nke arimo kuko ajya nsanze ego kuba umuntu ngibyo biraba ariko nta kiroka ni hena ukavuze ati jewe naragiye mu ntege kabisa jewe gusenga narabihebye nta mwingi cyose ng'Imana abakozi Imana bariga uzakora ibyo biganza kandi aziteze kuza gutaha uhindutse uza gutaha urundi muntu uza gutaha ufise ububasha kandi wenda kubwira ni wasenga nabajye badayimoni nabajye barozimumba nabyo bakubajya ntashobora kugira byo turafise umugabo mwenye kumugariza wakinda niyo byo gusiga ntaye ati ngo ndababwire aya masengesho umuntu abantu basenga mu ijoro ajya masengesho arakomeye cyane ati twarategura biti tugwa tugende kwanaka ati umunsi tuzokunda kwanaka bakabitegura mu ijoro bagaca bagenda basize kuri rwa rugo wabo bakarondera bakahabura bakarondera kuduka hejuru bakabura kweli baraye bazitije basenze barateranya bakarondera bakahabura none namwe rero nta muntu utabaye senga Imana ngo ndakubwiye ko uragenda mu gihe uziko uri umusozi w'Imana mu gusanga Imana ngo ndakubwiye n'umuroza araguhunga
niyo uzagenda mu nzira muhuye uri ufise ubasha bw'Imana umurozi araguhunga kubera ko tuba tumwe no kubera iki nemwe siho twende dufise dukorera aho tuvuze ngaha bari barasize bakananirwa mugabo yeye yamukuye mu mpemu mbi aho tuvuze ndamutanze kamutegeza nene natwe tuba tugiye gusenga Imana umuntu wese twanye kugiye gusenga Imana atuzonesha kuko aha turabasoda ba Yesu rero umusoda wa Yesu nawe ajenane umusoda wa Yesu ajana no gusamara reka gusamara kanduri mu rugendo kuko umusoda wa Yesu azirana no gusamara reka gusamara kanduri mu rugendo kuko umusoda wa Yesu azirana no gusamara reka gusamara kanduri mu rugendo kuko umusoda wa Yesu azirana no gusamara reka gusamara kanduri mu rugendo kuko umusoda wa Yesu azirana no gusamara reka gusamara wa mugabo kanduri mu rugendo kuko umusoda wa Yesu azirana no gusamara reka gusamara kanduri mu rugendo kuko umusoda wa Yesu azirana no gusamara reka gusamara wa mugore kanduri mu rugendo kuko umusoda wa Yesu azirana no gusamara reka gusamara kanduri mu rugendo kuko umusoda wa Yesu azirana no gusamara reka gusamara wa musore kanduri mu rugendo kuko umusoda wa Yesu azirana no gusamara reka gusamara kanduri mu rugendo kuko umusoda wa Yesu azirana no gusamara reka gusamara umusoda wa Yesu azirana no gusamara wewe umatuba jewe niyemeje gusenga Imana niyemeje gukora Imana uzara gusamara wibwige barahira ngaha nzokorera Imana kugeza gupfa none ko waheze barapfuye ko waheze gukora Imana warapfuye umusoda wa Yesu azirana no gusamara abadayimoni bahagurutse abarozi bahagurutse reka natwe duhaguruke reka duhaguruke duhangane ze turabe umugabo wariwe kubera umudende ukikwa sinosenga bahava aho hantu gira intege nke aho niufatiye aho gira intege nke utsindirwa mu izina rya Yesu Kristo haguruka mwese uyu munsi amuteze guhaguruka ukuri ndazikisho byacu byose uriko yara umunsi ngaba sinzo nka handi usigaye mu ishengero ngo abazungu bigendera gusa ngo ndakubwire ndakugabishije uyu munsi ibyawe biragaragara uyu munsi ibyawe biragaragara ngaha heba abakozi b'Imana bari ngaha none bihinduriye wewe kuzoba barasinyaniye n'umuntu azoronka amahirwe ari mu gihenomu ukorera umuntu ukemera amaso y'umuntu ukayikorera umuntu agapfa bagahamba kubera wewe gusa ufite mwaseniye amasezerano umwikiriki heba kandi ndakugira inama ukabona udahebye ariko mugiye kubona mu izina rya Yesu Kristo ndakubwiye mpagaze ngaha ati ugiye kubona heba abakozi b'Imana ngaha ukabutinya kwandagara abamubona abakozi b'Imana ngaha aba ari nk'iyumva sibyo aba ni abakozi b'Imana n'iyumva ukagutije kabisa je ngomba kwihana muganda w'udohondagice genda umubonanye ugenda wabonanye ega birasohoka nabwo mubabonanye mugenda buhera bahe babiturire mu izina rya Yesu kandi uzobukize ataruko naho ucabe Imana ngaha bati nazo kwihana bari mu rutsi nazo kubyo bimeze kujya ngo ndakubwire rero ndakubwira inama uyu munsi uhindure ataruko naho ahita ugiye kubona
ari mu Imana yampaye. Yesu nabahezagire mwese. Turagushima mwami Yesu, turagushima ingene ugira neza, turagushima Mana ku buntu imbabazi tugiriye mwami, turagushima mwami ko ucemera ku ishengero ryawe ikorana. None rero mwami Yesu wowe uri ngaha kandi ureka tumeze, turasabye rero mwami Yesu turi kwa ngaha turi kwana natwe, turasabye Yesu Kristo.